Meya wa Mbarara City North Division gumisiriza Kyawisho yashobora ko bwahati omururemi Janet binishomero ya gavumenti aho yashaba gavumenti okutwara ishomero eri mu mikono yabo bakongera ahantunguka y'ebyobwegyese. Tuyina amashomero 24 aga gavumenti konko mu rukogo rwa Rwemigena amashomero agari mugona naga private zonka ejiniyo primary school eye kanisa eyine kandi ryo mu rukombo. Kyawisho gumisiriza yasima mwebembezi kandi omnyishenjero aha Mbarara City North Honorable Bakashaba Christopher hamwe n'abazire ab'enkwatanisa kandi eki nkija kwongera akushomaje kw'abaana. Classes ezombekirwa abazire ebyone bibyaha za broka zona esente zone zibirenezaho zona zibezerwa mu mikono y'abazire nyenda kubasima abazire bo mwanya ugu ebizimbe by'abana bayembashomera mu byo. Reverend Boaz Tunanuche uri omwahure wa St. Luke Church of Uganda yasima Honorable Bakashaba ahabo kubakwatiraho abo babire nibakiciro mu cyaci kandi yashaba kwishomereri gavumenti eritwaro misho. Sima mobilizing team yebembirwe Canon Agasha Reverend Canon Agasha yebare abwa mobilization okaterera Honorable Bakashaba kandi wamushabe mbaho kandi mbaho yazitereza. Okurigirira Ruguma Steven chairman w'entebe kubanza bwa Kenkombe Sel yabereka kwishomereri rukwetaga abashomesa ba gavumenti okongera kurutungura. Kabe ni shaberi ishomero gavumenti kera tware tereza abashomesa ba gavumenti ije bazamwanya oku bakurakura bishomereri. Twine Robert chairman School Management Committee yabereka ko abana babiheno batambura engendo ningwa okuza kukora ebyezo ahabo bitagira main hall yo gukora mu byezo byihanga. Namara emyaka 2 mu chairman mu myaka 2 tubaze kora first grade ishomereri mu myaka 2 tubaze kora ebyo byari kurebeka hate shaheje kandi kikoshemeza munonga. Head teacher w'ishomereri Chotungire Ada yasima Honorable Bakashaba abo kubahembaho kugira ngo kweza main hall ntubongera amasiko go kutunga government grant abo kubabe bine kisubu cyo kutwara abantu mu mashomero okora yebyezo. Nsima management nsima mwami Bakashaba ahabwo kubasa kusindikira mbaho zitwareba twatsimira munonga kandi twasimira munonga rahanga. Honorable Bakashaba Christopher ombutumwa bwe obwaretwa na Nyonjo Clemencia Kansala wa Bihara West yereka ku MP Bakashaba arukuraganisa kwongera mu byobuhereza kandi necha government grant naija kubatera yiraka. Yampereze mbaho zinabasa ku receiving today zo kubasa kushakara ninga kuyamba ishomero rya Kaburangire Central Primary School ahabo kwetabo babire bine ahabo kugira ngo babase kufuna main hall. Ishomero ya St. Luke Church of Uganda Primary School ro myaka 5 obwahati yinabeji 234. Ndi Olivia Kamsime abwatali Westo Murimbara. Ubureberezi bishop yahandika n'imutunda ngo ishomereri gavumenti hati Honorable Bakashaba Honorable Kibazu bugene muzo ministry barukuranting aid ishomereri.